Salama si tamusule, paiman si lupa kaboro, lante penanda bisaran na puang matua. Umpamatan na pena, ulendu i channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Kadan na puang lata basalan atu yate dia lalama Yohanes pasala sang pulo karua, angka misa saya lako pasala sang pulo kasera, angka patang pulon dua. Dolo lata basa siala tanan nung tu kadan na puang, may komi ta masambayang. Tontongkan rampo mati olo malabi mi puang. Usorongan ite mintu katuan kimen na di Korean sumanga aki. Maranukan kumula mi tarima. Maondongan na ke lan atu totemo laki basa siya laki nanung tu kadami. Puang pena masalo kamu man na ditu kianga siya kiando. La umpa tudukan ni umpahang meloy siya batta umpo gaw ite diona kadami. Lan sangan na puang Yesus Kristus kima sambayang. Amin. Yohanes pasala sang pulo kasera angka 5 nakua sunmi tu Yesu masa api iduri sia maabayu lango-lango nakua mi Pilatus lako tu tau solanasangi tiro mi te tau iya teh na dipakondi nakua tiro mi te tau iya teh siulo kaborok lan puang Yesus Kristus iya tu Pilatus manasa kumua pusak tangga na belan na moi misa tae na lambiran ni bak tu tae na amparan ni tu kasalan na Yesu lamorai tu penaan na Pilatus la urampanan ni tu Yesu apa tae duka pakulena bak tu kabaranyan na belan na sirimpi tau budah bak tu diong penan na Pilatus la urampanan ni susi misa kabiasan kena lambi itu allo paskah apa na tumpu tau Buddha tudyong na penaan na siya na pokadan na Pilatus na pourong iya tu Yesu tu ma baju lamba lango-lango mo siya masa api iduri mo na bawa Pilatus lako salian na pak petiruan ni lako to Buddha metamba mi pole tu Pilatus lako to Buddha siya na kuwa maakada tiromi te tau iya te tangia tiromi te Yesu putolepi tiromi te tau iya te tangia tiromi te Yesu iya tu patunna anna maakada susi to tu Pilatus dikua anna pahangi tau budak kumua iya tu Yesu padan tatorotolino moi anna tang umpatongan ni tu Yesu kumua puang matua iya apa taeo anna lasa suana tuto Buddha la umpogao itu na porenna lako Yesu belanna ya tu Yesu padanta tolino ya moto anna ya tu sitongan-tongan na paralu tumintu tahu siangga siang karan sia sikamasian lan allo katuanna apa tae na iya to tu dadi sangadinna ia tuto Buddha malaku lako Pilatus la unna tak Yesu ia tu yan nato dadi belan na pak demo tu kasih pakaborosan susi misa torrotolino tuo si tunduan sia lamase ia tu kadan na Pilatus lako to Buddha kumua tiro mi te tau ia te di papatuduka lako kita solanasang kumua anta nanlung meloy lan mintu allo katuanta daan na sama nipi na ondong pi anna sapa de pak dena lan mai katuanta tupena siatanga latuo si kamasian daan ta popa elo nai bak tu daan ta tiro-tiroi temai to makario-rio siama parri lan katuanna ya tu kadiataran na Yesu la untambai ki sia la usua ki tu kita mintu to mak patongan lako Yesu la untiro malesoi sia umpo gawi tu lana pomelona padanta torrotolino amin kadanna puang matua tontong bangki peta dalako kita solanasang kumuata subscribe ite kadanna puang matua ondong pi
tapak bagian nih lako silukta sang baineta sia sang maneta kure sumanga puang umpas sake komi solanasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.